Орус автоунааларын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө мына мен ушул Орус катар жака келдим. Машина катар жака. Аба ырайы жылуу, ысык болуп баштап атат. 18-20 градуска чейин көтөрүлөт деген маалымат бар эле. ВАЗ 21011 1983, объемы 1.2, телефон номерлери эсин жана баасы жазылып турат. 140 000 сомдо. Эси жок экен, ички салон тартып берейин десе. ВАЗ 2106. Сыртынан тазадан 06 болуп көрүп турат. Карбюратор. Бир 1997, объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Баасы, айтылыш баасы 160 000 сомдо атат. ВАЗ 2107. Эки 2010, объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Мондай сервис китепчелери менен кошо экен. Баасы 170 000 сомдо атат. ВАЗ 2106. Мондай литти диск экен балондору. Российский транзитный номерде. Карбюратор 2006, объемы 1.6. Газ бензинде экен да? Газ менен да иштеп атабы? Жакшы. Мынакей газ баллону дагы бар экен. Багажник менен ачып коюп тур. Болду, алып коебуз азыр. Ички салонда бир көрсөтүп коеюн. Баасы 110 000 сом деп атат эси. Кийинки ушунун эле аркасында Моун 06. O 06 турат. 89. Жылы 1989 экен. Телефон номерлери 557 70 00 71. Ички салону өз башкача болот. Булар мына кожаный эмелер. Дверной карталар кожа. Сиденьяларда башкача, мына жарым кожа, жарым велюр ткань. Өзүнүкү экен да, родной, жакшы. Итальянский вариант. Ошо итальянский вариантта. Баасы канча болуп атат эми? 100 000 да. 100 000 сом болушу деп атат. ВАЗ 2106. 1985, объемы 1.3, телефон номери эсин. Баасы 50 000 сом кеми бар дейт эси. Daha 1.06, бүгүн видеолорубуз 06 менен болот окшойт. 06-лар көп чыгыптыр чындыгында, мына карасаңыздар. Мен мынчалык көп 06-ны көрө эле келем машина базарда. Кыргызстанда жүргөнбү 06 же Россиядан? Россиядан жакында келген экен. Турган машина дейт Россияда. 1991, телефон номерлери эсин. Балондордун протекторлары жакшы экен. Ички салону
Басы 170 деп атасың, а? 170 000 сом айтылыш басы. ВАЗ-2107. Екі мың 10, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Басы 150 000 сом деп жазып қойып тұр. ВАЗ-2106. Есім магазин басы 85 000 сом деп атат. 2002, объемы 1.6, телефон номері есім. Жаңан көрініші. Кейінгі 13, ВАЗ-2113. Анда литый дистерді балондары жақшы екен, протекторлары төртетен ұшындай бірдей. Екі мың 5 телефон номерлері жана бағасы жазылып тұрады. 115 000 сом. ВАЗ-2114. Екі мың 8 телефон номерлері есін. Объемы 1.5. Российский транзитный номерде 150 000 сомдың için 150 000 сомды атат, ошонун ичинде номери менен кошо алып берем дейт. Ички салонда бир көрсөтүп коюна. ВАЗ-2107 российский номерде эсинен сурасам учеттон чыгартып берем дейт, кардар табылса. 2010, объемы 1.6, телефон номерлери эсин. Инжектор. Ошондо учеттон ошонун басынын ичиндеби же андан бөлөкпү? Тагор база. Басы 90 000 сом деп атат. Учеттон чыгарышын кардар менен өзүңөр сүйлөшүп алат экенсиңер. Эси. Штат берем, брат. Иж экен да бу. Иж ошондо 412 деп коёбу эле. 412. Мынак өзүнүн балондорунда мынандай тамында багажниги да бар экен. Кошумча 1983, объемы 1.4, телефон номерлери жана баасы да жазылып турат. 150 000 сом деп. Анан комментарийде жазып калат элеңер, Москвич тартып бергиле деп. Мен бар болсо тартып коем. Мына көрүп атам, тартып атам. Бардыгы өзүнүкү дейт. Мына чехолдору деле илгерки СССРдики окшойт. Мындай чехолдорду азыр таппайсыңар. Торпедалар деле мындай жарык жерлери жок. Жакшы эле. ВАЗ-2107 2007, объемы 1.6, телефон номерлери эсинин 90 000 сом деп атат баасы. Айта кетчү нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, ушу орус автоунааларын жакшы көрүп атасыздар, просмотр көп болуп атат. Ошон үчүн терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Машина KG жамаатынын атынан. Ушундай темпте көрө бериңиздер. Жана сөзсүз комментарий калтырып, лайк басып туруңуздар. Жана башка соц тармактар аркылуу репост кылып тургула биздин видеолорубузду. Мону суранып атышат азыр жигиттер. ВАЗ-2107 баллондор мындай литый диск экен. 14-тө заводский өзүнүкү эми бу. Жылы 2012,
ОТС деп жазып қойған несі ал? Отличный технический Жақсы, жақсы. Полный жасалған. Телефон номерлері мынандай байқалмай жатса жақынырақ көрсетіп қояйын. Мынандай 4 баллонымен қоша берем дейді. Бұл да зимний екен. Таза зимний баллондар. Баллондар жақсы, майнтфон колонка. Өзі дағы бірақ зимний екен, а? Бұл жақта баллондар да зимний. Зимний баллондар. Чекеден зимний комплектті болып қалады екен. Ішкі салон көрсетіп қояйын. Пробег өзіндікі? Өзімдікі, родной. 50.895 километр деп көрсетіліп тұрады одометрінде. Оригинал майнтфондар, колонкалар оригинал қойылған. Майнтфон да жақсы екен. Уқтық музыкасын, мынандай динамикасы мынандай екен, Sony. Басы қанша болып атады емді? 150 мың деп отыр. 150 мың сом, ұшы балон салон бардығымен қосылы ба? Кемі бар бана? Сөйлешеміз. Сөйлешеміз. Кемі болады екен анда? Кемі бар. Қызыққандар үші чалыңыздар.